Time travel ni kogrok no to norok bo waisale khana time travel rok no kaisa science fiction hinisi jong jagai dongmani but a one sok mungrok sotono slide jagai paikha jepro 1950 no Albert Einstein general theory of relativity no publish khlayo a theory ni mote inke joto situation wonu time ebake jora same speed ke soleya time ni jeno slow ebake speed bu khlai mano time ni flow actually sin speed by kesi depend khlayo amorok joto theory of relativity wo scientifically no prove bangjak ane okokrok no baksa boro ringke buchi mayangai tongkhana but bayabrok norok tawanadi ang beskango example by ke norok no shai khana ranai norok video no paithak jora kesi nai tongdi mane kubai nu time travel rok possible no Actually, time travel rok kaini type ni engo kaisa inke time ebake zora no belai no speed ke lai thangai ebake parangai future thangmani ta kaisa inke zora ni ukloko thangmani mane fast wo thangmani tini no video ang nor no sanai jeng bike time travel rok khalai mannai aborok jotono ang norok no sekang no sajak je time rok nini speed by kesi depend khlayo hinai aboni bagai time travel rok nini speed by kenu possible ngai o universe ni speed limit hinke 2,99,337.984 km per second omo kaisa light ebaka pohor ni speed si light ni se speed ke travel khaiman nai o universe wo kuno fano gerei kho tei norok bu shai nu manu sal by sini prithibir haksar mani hinke almost 17 crore kilometer hinai asak haksarang mani yagulo puitosi salni pohor sini prithibir shok painani only 8 minute 20 seconds si jora nau taboke norok one sugi man khana je light rok busuk speed ke travel khalai oro jaga baksa boro roke singnai inke light ni speed nole sabo map khai gesa rok hinai I bayab rok norok tawana di ang abono tui beskango te kaisa video senam pinai aborok norok clear kenu shawai mannai tabok inke himdi sing topic onu thanglai pisinai tabok inke sing saiman khaje universe ni speed limit inke 2,99,337.984 km per second hinai जों कुनो दिनो फानो अमनिसे स्पीड के ट्रेवल खलाय मान गलाक हाइफानो संगुइनादि जों बेलायनो एडवांस लेवल नि स्पेसशिप नो सनामै नाकाहिनै ते आबो लाइट नि स्पीड बाय बाक्सा तदैखेनो ट्रेवल बो खलाय मानो लाइट नि स्पीड नो तो जों कुनो दिनोनो फारंगै मान गलाक हाइफानो संगुइनादि जे लाइट नि स्पीड नि बेलायनो क्लोजवनो सगै मान काहिनै जदि जों कबै खेनो आमाय खलाय मान कांगे तामंगनै नरक साइदेमान abongkha a spaceship ni bising ni speed baire ni dunia ni speed ni sei slongai painai buchia kude norok okay ang example baike busiranai norok kisa kaham ke khenadi songuinadi nang a speed ke solenai spaceship ni shakao tini ka shaka haike nang 7 din jora travel bu khalaika a spaceship ni speed inke second 2,99,000 km mane light ni speed by baksa tei apro nung spaceship ni bisingoto 7 din haikenu travel ma khlainai but nung zepro spaceship ni nokhorai bare ni dunia no nuknai apro inge nung sok singai ma thangnai nungni ni salani borok rokno si pura raja ke nok phainai tangai hinge nung spaceship bosi speed ni bagai 7 din ke travel ma khaipanu actual dunia wo hinge apro 100 bochor si engai paijak aboni bagai tabokle kaham ke nubusiman kanable bayabro mane actual wobo time travel possible no jodi sing belai no speed ke travel khlai man kainke te kaisa inke time new clock thang mani mane past wo thang mani omo hinke only wormhole by kaisa si possible nai wormhole hinke amoi kaisa passage je aro jagao kaini alada jagani time ebake jorano thepawi roimano Imagine ko ke amosi je wormhole rock sini or dunia won tongo but bo belai no second level wosi exist klayo scientist rocking ke amoi songu je jodi sing wormhole no capture khlai magnify khlai man khange aro jaga wo hawi jeng time new clock thangai manu mane fast wo thangai manu hinai
But taboksik zorani technology by जों amai speed ke solinai spaceship rokbo swnammayaku te wormhole no capture khlaimanai machine roknobo swnammayaku. But जों hopele khlaimanu je future rogo जों amai technology rok develop khlaimanai hinai. But baya brok norokle tamo wanso जों future rogo amai technology rok develop de khlaimanno na mangalak tolawo comment khlaisadi. Hambai bai brokno ano video no paithak zoranai tomoni bagai tenorok salbrumno amai scientific te educational video nainani musukange ani oslan nobu subscribe khlairidi video nobu like khlaidi teno video nobu joto tibrasha nero share khlairidi norokno belai keno hambai